Amakuru yemejwe n'itangazo ryasohotse uyu munsi aravuga ko hari impinduka zakozwe mu mutekano wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Iyi nkuru iravugisha benshi, reka tuyisobanukirwe neza. Nk'uko byatangajwe n'itangazo ryasohotse, Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yagize Brigade General Godfrey Gasana umupiloti we bwite. Si ibyo gusa kandi ni n'umujyanama wa Minisitiri w'Ingabo mu bijyanye n'imikorere y'umutwe w'ingabo zirwanira mu kirere. Izi nshingano nshya zifitanye isano n'umutekano wo ku rwego rwo hejuru, cyane cyane mu bijyanye no gutwara indege z'umukuru w'igihugu mu ngendo zitandukanye. Iri tangazo ryatangajwe n'urubuga rwizewe Igihe rukunze gutangaza amakuru yemewe ajyanye n'imiyoborere n'umutekano w'igihugu. Ibi bivuze ko iyi nkuru yemejwe ku mugaragaro, atari ibihuha cyangwa inkuru itizewe. Buri genero ni imine ya Brigadier General, akaba ari ipeti rikuru mu gisirikare. Ni ipeti riri hejuru ya koloneli, rikaba ari n'ipeti rya mbere umuntu ageraho mu rwego rw'abajenerali. Kugera kuri iri peti bisaba imyaka myinshi y'ubunararibonye, imyitwarire myiza, icyizere gikomeye cy'abayobozi bakuru b'igihugu. Kuba umupilote wa perezida si akazi gasanzwe, ni inshingano isaba ubunyamwuga bwo hejuru cyane, kwizerwa 100% no kuba umuntu ushobora guhangana n'ibibazo by'umutekano mu bihe bitandukanye. Ni inshingano itangwa ku bantu bake cyane, birumvikana, bahabwa icyizere cyihariye n'umukoro w'igihugu. Muri iri tangazo hanumvikanwamo Colonel Dan Gatsinzi yagizwe umugaba mukuru wungirije w'ingabo zirwanira mu kirere. Inshingano nshya zifite agaciro gakomeye mu mutekano w'igihugu. Ibi bigaragaza ko izi mpinduka zose zikorwa mu murongo wo gukomeza guteza imbere umutekano n'imiyoborere myiza y'ingabo z'u Rwanda. Izi mpinduka zombi zigaragaza icyizere leta ifitiye abayobozi b'ingabo bafite ubumenyi n'ubunararibonye. Zinagaragaza ko ingabo z'u Rwanda zikomeza gutunganywa neza mu nzego zitandukanye, by'umwihariko mu rwego rwo mu kirere. Nk'uko mubibonye, ni inkuru yemejwe kandi ifite uburemere mu bijyanye n'umutekano w'igihugu. Nimukomeze kudukurikira ku makuru masha n'andi agenda agaruka. Niba mwakunze iyi video, nimwibagirwe gukanda subscribe, like, share ndetse no gutanga ibitekerezo byanyu. Nje nari Mr. Angel.